bandiraɓe min calmini mon moni kala inde yettode no gonɗon e no gonirɗon kadi ko jarnade on e gueɗe pattam lame ɗe mbaɗa toon e Vindere TV woni ɓeydade wadde abonné e darde vidéo ji ɗumen e wadde partagé e wadde like kadi e wadde commentaire ko ɗum kadi woni komin ñagoto mon nde tawno koye ɗum mbawɗon wallude min ko juuɗe ɗiɗi coɗodirtan e laaɓa ko watte ko monen men kala ene jogui hen fodde nde foti wadde beele ene yaara yeeso hande noon gartanten bandiraɓe oɗon gandi le 28 premier ministre ene foti yaade toon e assemblée nationale taw ko question d' actualité namde joljole namde yaadu leydi ndi ɗum noon taw waddata ɗen namde koye député ji ɗi ene mbawi namdade mo e yaadu leydi ndi mo kala ene jogui hattan nde tawno ko ɗum waɗi ɓe toon député wonɓe lomti ko ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi kañumen mbiɗum ni ya joɗonoyo min toon to assemblée nationale namdonoɗa min mbanna min proposé luwaji foti salede caloɗa ko foti jaɓede jaɓa ko ɗum saabi député suuɓa jogui konngol ɓeɓe ganduɗa ɓe gona député ji so tawi Allah waɗi o yeehi toon kala député ne jogui hattan wawde wiide mo premier ministre ko fati e kisal leydi Sénégal holɗo jarata hen saabu ko ɓooyani caɗele mbaɗi nokku tel ko telma e telma mawo jaaboy ɗum ɓe namdomo ko fati e cellal ɓalli holto ɓe tolni hen ɓe namdomo ko fati e ndiyam ɓe namdomo ko fati e courant ɓe namdomo ko fati e joljole dendagal ko e leydi ndi woni kadi e ɗon ɗo wona hay namdal gotal walla hay haalande wotere a haalata tawa janggo e jaam ene addanma caɗele aɗa jogui hattan namdade kala ko jiɗɗa namdade ko fati e leydi ndi kono bandiraɓe ko ɗo henne jimmi yen dartu soko tawi ala ko heddi premier ministre ene foti arde assemblée ene foti namdede golle leydi ndi ɗo jarata ene foti namdede caɗele leydi ndi ɗo jarata ene foti namdede holde caɗele ɗe gasata ene foti namdede holde golle ɗe gasata te foti namdade ko ɓeɓe ganduɗa kañumen goni député ji e te eɗen gandi député opposant tigui rigui ko kañum tigui woni joguitari ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi kono wonko joli hen soko tawi député ji opposant ɗi mbi ene mbaɗa boycott premier ministre janggo so ari kamɓe ɓe garata holto ɓe pawi ɗum kamɓe haɓe mbawi yaade e téléji haɓe mbaɗa plateau ji haɓe pose question ngaji haɓe mbiya manan premier ministre hamin namdi ɗum ɗo holɗo tolni walla ɓe jaaha mana e réseaux sociaux ji waɗa ɓe mbaɗa de conférence de presse walla ɓe mbaɗa marché ji mabɓe e dow laabi tawani e ɗin marché ji walla ni e ɗin conférence uji tawani manan ala hen fof ko rewi lawol haɓe pose ɗin question ngaji taw mo namdodirta o a huccitani mun face à face hande Allah newnanima an mun kuccodirat face à face lawol tottima kala no beeleɗa ya namdoro lawol tottima kala ko jiɗɗa ya namdo te kadi ko namdotoɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi an sa wi aɗa waɗa boycott wona gonga on mbaɗani boycott pour dire vrai Sénégal ala opposant bawɗo wadde défendre intérêt ɓiɓɓe leydi ndi so tawi o mbi oɗon mbaɗa boycott on kuccodirta e Ousmane Sonko wonko dogoton ko on cuusa hewɓe mon ko ɗo gonno gonano e gonga ko mbaɗatno juuƴ jaaj koko mbaɗatno tappalagal on hande wawa rutade ene namdo won namde ko fodde mon noon ko dogoton ko fodde mon oɗon poti dogde kono alay saago kam gandon ko jiɗɗon wadde ko hay nokku on pawani ɗum so wona e belenteɗe pittali moɗon te ko ɓiɓɓe leydi ndi jaɓata mon on dogat oɗon gandi mo tawoyton toon koye dogdu gonɗon ene laaɓi e koye mon kala mon pawɗo namdal so tawi jaabama wallita ko nder nguuru ko ɗum waɗi oɗon doga on mbaɗani boycotté kadi yimɓe ne gandi wona président Pastef ari toon sona jiɗɗo wadde mo toon président Pastef wona président Pastef ari toon ko premier ministre onon kon député ji
waɗi on toon ko ɗon liggono ɓiɓɓe leydi ndi pourquoi oɗon mbiya oɗon mbaɗa boycotté holto fawi oɗon mbaɗa boycotté quel dalil opération dem par la force koko foti wadde e leydi ndi kala nde député ji mbi ene mbaɗa boycotté ko ɓiɓɓe leydi ndi pour tellade mbaɗa opération par dem wuyji par la force kala nde député woni ɓe tawa ɗum galle mum ɓe dewñini ɗum on mbawa yon keɓ auto ji yon keɓ salaire uji yon keɓ essence yon keɓ kala yon keɓ passeport uji diplomatie so tawi question d' actualité yonti oɗon doga wan noon kala ko faya e jamma nana hen haaloɓe pular mbi jaam alaɗo élimane mofa e kombol tuuba so tawi oɗon jooɗi e gonga on dogata so tawi oɗon jooɗi e gonga on mbaɗata tar yirillo on moggintako waw daw warna len yen rek a wara daw député opposant yi yen rek a wara daw premier ministre xam ngeen toj yi ngeen daan def fii ci réew mi ngi ne weng ñëpp koy gis moo taxit ngeen daw nekkul ni yéen da ngeen di boycott kenn ci yéen boycotté wul da ngeen daw waaye nag waru leen daw premier ministre moo ñëw da ngeen war a toog affronté ak moom def ak moom face à face su waxee naka su dul noonu ngeen ne ko waxoo dëgg du dëgg lii moo am population bi déglu leen loolu moo gën ñaari fan ñett ngeen dem ci plateau yi ñaari fan ñett ngeen def conférence de presse ñaari fan ñett ngeen ne da ngeen di def manifestation yéen waratoo leen def benn manifestation opposant fotaani wattuɗo en manifestation parce que kon dogɓe on dogat on cuusa mone mon kala ene andi haaloɓe pular mbi so ñiiƴe ngati hettere ɗemgal so ummima hay so haali laaɓata wonko dogni on kon dogɓe premier ministre on dogmo on ɓooyi dogdemo doggirtomo oɗon gandi ko mbaɗɗon kon hulɓe opération yaade alay sago koko foti waɗede e leydi ndi pourquoi oɗon doga hoto pawɗon ɗum son mbiyama ni tan mbir mana min mbaɗi boycotté pas boycott daw yu metti ngeen di daw da ngeen daw yu metti xam ngeen toogu leen ci dëgg dafa woo leen dëgg loolu moo tax ngeen di daw comme si Sénégal ala opposant ala député ji taw ko opposant Ousmane Sonko so yiɗi wadde tribune wona assemblée waɗata onon koye mon on jii le 8 ɓennuɗo en no on jiiri guite mon so yiɗi wadde tribune omo jogui ɗo waɗi tribune kon dogɓe da ngeen daw wallahi da ngeen daw waaye nag doo leen rëcc lu tax doo leen rëcc ak doomu aadama yi ngeen di lekk ndax dañ leen di fay jinde leen oto jox leen passeport diplomatie ngeen war a liggéey ngeen fipp bañ ba tëdd ci suuf kon ñaamoɓe haqqi ko ɗum waɗi oɗon doga ko ɗum dogni on PM ari jooɗoɗe mbaɗuɗo makko affronté face à face no jogori droit ni ko no jogori ɗon droit ji no jogori fodde ni ko no jogori ɗon fodde temedere mon dogat ene andi so ummini ɗon question nawtete ha hanki bonandeji waɗatno dawlen dawkatu ngeen dawlen ɗum tax dolen daw tax defowo len jamma on meeɗa wadde jaam ɗum saabi oɗon doga hol ko dogoton mbawa yaade mbaɗon mo affronté kalduno makko PM ko neɗɗo no monni kono oɗon gandi ko dogoton en xam ngeen li ngeen di daw bu kenn defati fi conférence de presse di ñaxtu bu kenn defati fi marché di ñaxtu bu kenn demati fi ci plateau di ñaxtu lan ngeen di ñaxtu amatul sens occasion baa ngi nii bu légitime bu légal mi ngi nii taxaw ngeen di xool ngeen daw ko ngeen def na yéen ay député opposant ngeen fii opposant amu fii benn njëriñ ngeen amut parce que li ngeen da ngeen war a défendre population bi waaye doo leen ko def lu tax doo leen ko def nag xam ngeen ko benn njëriñ ngeen amut daw leen da ngeen di daw Sonko de da ngeen koy daw ba mu saf-sap ñii dem Tambacounda ñii dem Matam ñii dem Sédhiou ñii daw dem Kolda ñii daw dugg Diourbel ñii dem Kaolack daw leen rek da ngeen di daw de tegu leen fii dara lu concret yéen opposants yi député opposants yi tegu leen fi dara ñu yend ak jàmm